زلف لون افريداكي وين لانه ثاشنا المعتوب توجور صراحه نتوالى ما المعتوب ني با فوالا سي كوم سا ناس كريس نديرو ناس كواريس داين ساعه دايرنا دونك عندك سيقار ثمورثيو سيقار في كيغار سوق اسميو مي جو زافو كي لا مارشيا كوا تغني يدونيثيو bah, comme vous l'avez demandé, donc cette semaine j'ai essayé Seliras plusieurs fois déjà باش كنت نكشف مقاريو. C'est une très très belle chanson. Ça a 15 minutes, ça a 3 parties. Donc, c'est un petit peu du coup, donc la difficulté de la guitare, la guerre de guitare. Donc, la guitare, nous, à la monde, nous, il y a pas de régime. مش نسمع في رجل فيديو عندك وين تفهم على différentes façons d'accorder puisque vous allez مش نتقارن donc c'est juste donc ici انت سمعنا كاجي donc un ton plus bas c'est-à-dire l'accordage standard دي فاكي donc ما va mettre رجلي ما guitare non باش دي فاكي donc تسرس مضادنا في la deuxième case كاجي وترجلي normalement les films ماكينه l'accordage standard du coup سمعت تسرح مضادنا ونت فنخلو تسرحون كاينا تزعما ما تبع واش تاكينا باسكو جو سيبوز كاين يتيريغري دونك انا فيها توالي ما مشي هاد فور دونك جو بونس كو سي لا سول فاسون باش يقلقن باش تيريغري ما موندور نون باش كانت تزعما ما تتبع فوالا ابري الا السيزيام في لو غوفلام وكاري كدا في الزياره في باش ديفا الفيد على باكينا دونك اليوم تسمع دونك ذاك ديفا داك الفيد دونك الفيد يتفادى سي لا ميم نوت كو الدوزيام اكي كيستخدم فيدا في ساول ما تحبس تا واش الدوزيام فيلا غوفلا يخدم هاد لا ريبونس سي لو سيزيام فيلا في سون غوفلا دونك de toute façon on marquer les différentes notes في la description de la vidéo هنا différentes notes d'accordage la monde donc voilà avec ça في الدنيا comme introduction donc là on s'y نتبع مع طول بارتياج داولا ستوير allez c'est parti الونس Voilà, donc la première partie, donc les notes sont la succession de notes. Donc, quatrième fil, la guinée, troisième fil, la guinée, deuxième fil, la guinée, et parmi fil, dans le cas de la mandole, c'est dans le vide. Donc, c'est les différentes notes. Voilà, c'est guinée. Donc ça c'est normal. Donc c'est démarré, troisième fil, la mandole, deuxième fil. Voilà, donc à chaque fois je me fais engueuler. Oui, des fois, nous offrons rapide, mais bon, il y a certaines chansons, elles sont assez compliquées, donc je conseille de commencer par les chansons les plus faciles. Ça sert à rien de vous bagarrer, on a hâte de désespérer, mais maintenant, ça m'arrive, il y a des chansons jusqu'à maintenant, on se maîtrise là, donc de temps en temps, si y a un doute, si j'arrive, sinon un petit jour, 15 jours, pareil à deux. Donc pour l'instant, donc à ce là, c'est
Voilà pour la première partie guinéenne. Encore une fois, je dois dire c'est Risha, qu'est-ce que ça donne, puisque c'est pas évident de faire Risha en même temps. Donc voilà pour la première partie, tu vas enchaîner à la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie. On va essayer de finir la première partie, même tout ça à la deuxième partie. On va voir ce que ça donne. Voilà pour la deuxième partie guinéen. Donc c'est comme si tu as envie d'enlever. هذا تسوي تمتلي زغام مليح مليح. Voilà pour la deuxième partie. Voilà, c'est un qui meurt sur la troisième partie. Allez, c'est parti. Donc voilà pour le guinal les notes. Donc comment c'est? Donc
j'insiste, deuxième fil dans le vide. Donc مثلا ماركي ما تستخدم دي نوتة دقيق قد ينجزر دقيق قد ينجزر زثقين تعاودها تعاودها دقيق خسارات Voilà, si j'étais clair dans la خطية ça se تعاود encore une fois. Voilà, on peut parler. Voilà, نكمل quatrième partie et la dernière partie. غادي نتشطح إلى dernière partie باش on va s'accrocher. اوكي دونك لقينا حفصاشي لا فيديو باسكو في قدر بيس خسرات دونك سياس داعوذا نورمالمون ماشي اذا قلتي دي خدم تنكزي تشطو حاجه تاعك ثورة توالي ما ندات خساره غا ثورة دونك جو روماركا بلي الصون دي تفارا بيان لاقي Voilà, donc là on va faire normalement une petite caisse. Donc au début de la vidéo ni au lieu de خدمة على ذاك خدمة على ذاكينا خدمة على ذاك بعد في غربية انا مي اباري حلفة بلي مشاكلني ود في غربية دونك نورمالمون على ذاكي تيديك دونك effectivement faut voir شوية واش ذاكي tu veux dire chaque fois دونك ذاكينا نورمالمون يستخدم كارد نوت تكون تقدر نخدم بلا كارد نوت ولا بوت في غربية ولا بوت في غربية دونك سو كارد نوت
هذه غنديو غير هذيك. داكي وزاي غير ما سكر نطلع بلا بون سييت ولي تمشي تفضفض. نشوفكم بلا كارد نوت. وريال بكاكينا. Bon, si j'ai été vraiment, je dois aller me préparer un show à Guinée. C'est pas facile, hein. Je suis désolé. Voilà ولادي دونك كتواليم دونك ولادي كاينين تحافظ على مكونوين دونك بوغ فو فير بليزير خدمه ما مثوغاش وتميتاليزي على مليحه وانت تخدمها باش توالي ما بريباري كيسكو الفو فير اباري سي افو de vous améliorer كي تاميليورا ولادي كاينين مانيو donc voilà merci nous et puis à vos commentaires et surtout n'hésitez pas à تصلوا شي دي قارنا on savait pas qu'il y avait cette chaîne et tout machin donc n'hésitez pas à partager. Donc le plus c'est que ça vous s'entoure chez ma top mieux c'est mieux pour le réveiller. Donc voilà. Donc il faut faire perpétuer يلا البثاقية نسخر الثقف على تكثر من الثورة. شوف ما تخدم لا غايب donc voilà donc il faut essayer d'écouter et de faire écouter les chansons de Matt Brunes. Ça a été